لێگەریانە پڵنگی بەردەوامە گوندیش ڕەخەکێ و هێزم پاراستنا ژینگەهێ و پێشمەرگە ji rexek dî. Piştî lêgeryaneka hîr pڵنگ hate dîtin. Nuka emirwî cîne evên ku pڵnگ li hatiye dîtin nuka pڵnگ li hatiye destserkirin de şilayê hêzên parastina jîngehê û hêzên pêşmergeyê ve ku li vê re amade bên û şiyan evî pڵngî wî pڵngî bijin pec bikin hêzên bejdar de hêza zata pêşmergeyê û her dîsa jî hêzên parastina jîngehê û gundiyên vê de berhemî pê ve amade bîn. Pڵnگ yê birîndara û talhe bi pên wî ve ye. Wisa ew dûr pêçkir û nehelav ravit. Nojdarê taybet bi pencê pڵnگ penc kir. Bondê bi zîndî bêhtegirtin û çareseriyayî bêhtegkirin. خود اوه باشه ما حتی که من نزانیل دفعه ما پارزگاه دو که ما پلنگه ما دید بول حفله رب سلیمانی مال دو که ندید معناوی کردستان یا بزنگین اپ همی اوید خوب و تو بینی هم هرچاج همی سالا بردین دا برف نمانه نچن خود ما آگادار بکن طبعا چاد تقیل کن اما همی اویدید کن که حیوان بر اوی انقراضت بید امزفری نوه وکی بره اوه چند چطور که مهمه ما پلنگی هی حتی که من نزانی رخی دو که ما پلنگی هی Hêzên parastina jîngehê pڵnگ bi zîndîgirtin û diyarkirin ku piştî çareseriya wî têtekirin careka dî dê bû nav siruştî vegerînin. Her ekser em tîmê me hatin cihêrîdanê û ku em çiyayin em neşan bîşef evî pڵngî desteser bikin. Ev rûke em û kak bilind bilîvkanî û fewca çar ya fewca lîwa çar fewca du lîwa çar û gel qay muqamî em şiyan evrîke evî pڵngî desteser bikin bi rêka pencê û dê te rewanekirin û çareserkirin û piştîngê jî dê sox bi tu xwe dê hez kitem dê berdîn nav evî siruştê jî. Qaymeqamê qeza Batîfa xoşhal e ku xelkê gundî pڵnگ bi saxî hêlayn û li hinên peywendîdar agedar kirin bu hindê bête parastin. وەکیلین پێ خۆشحاڵمش مختارێت هەردوو گوندا و ئەف گیانەوەرێ کیوی دیتی ئۆگەداریان مەکردی بێک و زیانێکی بگەهین نێو ئەوە ئەوی گیانەوەری زیانێکە مەزنە گاندە هەردوو مختارێ گوندی و مەڕ و ماڵەتی بەرێ خۆشبەختیانە وەکو مختاری چ زیان نەگەهاندنێ شیاژی بکوژی بەس نەکوشتە و ئۆگەداریان مەکردی مەجد دەمل دەست ئۆگەداریا جێ پەیوەنددار کردن و هەروەسا دکتور جێ فیدەنەریە جێ هێزن مێت پاراستنا ژینگە و دانستانیەوە هەمی ئامادە بین بەڵام دیێواری درەنگی بی بس ئەڤر خۆشبەختانە ئامادە بوونەوە هێزا و دکتۆری کوشیان ئەوی گیانەوەری سڵامەتی وەکیلین بگرن و هەڕەوانەی جێ پەیوەنددار. Êkem care pڵngek li snûrê qeza Batîfa têde dîtin û piştî girtina wî dête veguhastin bu cihekê taybet da ku çareseriyayî bêtekirin piştî ku piyekê wî vegerê talhê jê vebî û biryar e piştî çareseriyê careka dî bû nav siruştî bête azadkirin. Rahat Umar, کوردسات نیوز عقارê gundê Zirêze قەزا Batîfa.